taj dan još samo da izdržim do večeri. Uglavnom, sad idem obrati kosu i spremiti se za koncert Ivana Zaka, koji je u 20 sati povodom dana općine, sad je nekih 11. Ujutro, hello, update, ručala sam, sad idem još pripremiti kaj ću obući na večer i javila se prije nego što krenemo na koncert ili kad krenemo. Hello, outfit za danas, odlučila sam ići spuštene kose, pa sad je nekih 7:30, još malo pa krećemo. Hello, stigli smo. Ovdje smo gdje se odvija koncert, sad je neka predstava. Neću vas puno javiti, odavde em je gužva, em je malo neugodno. S koncerta, pa se sutra poseban ekipa. Danas je ponedjeljak 10:05. Zanemarite da zvuku mašina za robu je u pozadini. 10:30 na večer. Znači, ja sam doslovno cijeli dan danas i prekjučer prespavala i nisam snimala 1-2 dana jer sam bila jako umorna i nisam imala snage. Uglavnom, dan je bio u nedjelju pre ekstra, snimala sam malo tamo, detalje ću u posebnom videu. Inače, doslovno predobro, bili smo prvi red, iza nas je bio samo načelnik Miljenko i još par njih, ali sve super. Naplesala sam se kao nikad u životu. Prije pjevala grupa Eklir. Oni su novi i tek su usponu i predobri su. Znači, pjevali smo sve, Rozgu, Severinu, Grašu, Bebeka, Halida itd. Ja sam se napjevala baš kao nikad, doslovno novi početak 2022. koji nisam inače proslavila. Inače, ne znam da sam vam rekla, ali dani općine su kao naše mjesto Donji Kraljevec i bio je rođendan mjestu 7.5. Poslije smo završili po portalima Međimurje, Međimurski net, imate tu slike. Ja i moji smo ostali do ceti jer je Zak došao kasno, bilo mi je loše, bila sam preumorna i još sam dobila, tako da. No, u svemu, sve bilo je super, najbolje provodi kad napravila sam dobre fotke, doživjela puno lijepih događaja. Inače, za one koje ne znaju, ja Zaka pratim pa od svoje 14. godine. Znam svaku njegovu pjesmu na pamet, on mi je najdraži pjevač, idol, ma sve najdraže. U trenu kad se penjao na pozornicu, toliko mi srce lupalo, znači, predobro bilo. Mislim da je svibanj najbolji mjesec u godini. Ja sad idem istrenirati i spavati i javljam se neki drugi dan. Ekipa danas je 12.05. opet mašina u pozadini. Ustala sam u 8, idemo u Čakovec. Imamo nekih obaveza, javljam se kad obavimo i kad dođemo doma.
javljala se i sam plakala. Plakala sam jer smo nešto trebali riješiti, a nismo. Iskreno se nadam da ćemo naći neko rješenje, nešto privatno, jer ovo je užas. Uglavnom, bili smo još u Lidla i u Prelog. Tamo sam našla u Kineza predobre patike za 45 kuna, što mi je malo popravilo dan. Sad idem snimiti nešto, istrenirati i javljamo se sutra. Bog ekipa, danas je petak, odnosno petak 13. Sad je 10:30. Ja sam ustala, opet mašina, svaki put mašina u pozadini, jer me je probudio poštar i donio ovu preslatku paletu osvojenu preko se mom impulsu. Nadam se da sam dobro izgovorila. Pišite mi u komentare da li vjerujete u petak 13. Ja idem nešto obaviti, zakazati obaveze za idući tjedan, napraviti neke digitalne obaveze, pa vam se javi na večer. Elo, 10 na večer. Ja sam upravo odradila trening, pa bi bilo vrijeme i da odjavim ovaj tjedni vlog najbolji do sada. Zanemarite ako me tiho čujete jer je mašina u pozadini gdje snimam. Ako vam se vlog svidio, pretplatite se na moj kanal i zapratite me na svim društvenim mrežama.